Sir, la nangli MP ki bom hod kosolo la hadak mane parliament long jese la 244 mate la hempre ka puthak nangli ke place dun mate ka chingki che thanun kolo swa level ansi ki pon long lo. Highest level lo pondung no. Prime Minister level, Home Minister level, President level. So to chingki lo. Si Rajiv Gandhi si tuma memorandum lang pen abang ni tuma memorandum lang pen pulo first word abang do we on behalf of people of Karbi Anglong. Also memorandum nunta copy do nang lilang wata theklong po. First sentence was we on behalf of people of Karbi Anglong and North Kachar Hills would like to then it kadago autonomous state lam talk lo. Si Rajiv Gandhi first sentence puri pen pulo. How can you speak on behalf of people of Karbi Anglong? Are you MLA? No, sir. Are you MP? No, sir. So why you have written we on behalf of Karbi Anglong? You cannot represent your MLAs are not asking autonomous state. Your MP is not asking autonomous state. Who are you to ask on behalf of people? Ili tu makhaya long moment cheng lo pupen ke penangan hemrit me ke cekai ang bolom ke la jakas hota ili tum council da a council of bas pen cheng long MLA hem CM hem non ta la so asis amilur bang doer di la so mu kon si justify nang lihin pen ase khai phan kon si ke na hok copy lo nang li ke matha la so Like totally justification of it. Like claim nang ni. Sir, aku nali tuma hutta la sormu lang dun cari tong kavedet ma non ta la sormu bang kavedet ajoy ni tong litum jasemet la ARO office long itum land and revenue bang aso tum long lina nganam dun penang ana pota ke bang aso phantangka joy ni mame mondol da claim pidam det ko mame ARO ta claim pidam det hala suhud la so check in made kelang cari made council bana directive kavedera joy ni tong la sormu lang tu free hand pidera joy ni tong ilitum non land pota bang ilitum non celang nam elo pote ilitum a population nang apyong nang jum ong so silit nang li pilo suputang ninji Nilitum council ke chari yahud. Lason abang ke adi. Abang ke nili puthi illegal pota ke long abang ke nilitum lake 89 aprang. Non afita don lo hai non do ke sita 89 aprang. Likely tumpan ke bang khai to nang pupu crab mentality pu bang nang pupu ane ilitum khai copy posi la so kache thaga join ni tong non puta chingthu theden ma pu bang munitum penangan ekar ju tum do jasemet ilitum keche thaga ason dopik ilitum nal tum la CPML SDC keche thagota penangan long le phelang ke free pen chenglok hemrit keche kai pen chenglok angke langdam lu pote klempar asong heligaman UPDS होता है कि थागन सी दो बार लो केनल लेफ्ट तक थागन सी दो बार लो नॉन अंडर लासो सिस्टम बांग दोको के जने तुम खाइचिंग थुरु ने दे तु मुनि तुम पुकु नसे आखाय तो होइलो मा माने कॉपी पोसिली तुम खाइ ताके बदा चिंगरी के चिंग हॉन सपोर्ट बा क्लेम वे दाम वे ला पुसोनु ने दे लो एग्जाम रे जाम माते गार्जियन अबे दे पोतोंग ला सोन चेप्लांग दे तिमा माने कॉपी पोट माला हो Kadom Karbi Anglong live kelang ratum doa. Pini nitum Karbi Anglong live pen nitum 100 episode ke chok la puson nitum cetek long lo. La pen pini bangke special guest madel nitum ning ke cethe pen you see nitum akhai nok belo lang lista me non puta lang lige ingtang kring lang ilitum 80s 70s halamu lelitum dam thulo na pini ge litum long gas lo Karbi Anglong labang so autonomous council la pen dak pen ke CM ke mandun an parta lang lige abarim MP ilitum kaching honnai ini ke chethenai sarjon torongpi
Pini alang li ahem tun long an sini tun da kopai ke me alang li pan beta by telephonic pen la pen face to face alang li pan appointment hang bom lo ta alang li ta busy schedule alang li ge bang sonra hem do joy abang pugali alang li kaite ta innovative ideas pen alang li bepar beha punon kaprek feel long sami alang li kai ke mata mena busy peak la sila so busy schedule long pini bang ni tung karbing long life pen apor ke me NC alang li pan patumi sami telefon ben cingkilo masih pini bang baik tami pu masih ni tum da bang lo aprang si nali pan karbing long life la bang so lam phi sia jai meg long apor nang chipidun thek pot nali pan suri kadom pajir lo sa tangte sa ili tum nali kai la mulo pot nangli hin pen le la nangli hem akesar sar piamen la pen nangli rong original la pen nangli tum korti bangkwan ma nangli hin pen len tum karbing long life kelang ratu man chan ponik no nangli life nangli childhood alam nili po amen ke Ratneswar Rongpi oh la pen nili pai ke Torulota Borua acha oh apen nil tum ke korte te kado ke sumar bangathom nili nilo enut apen hala nil tum ke pinso so bahini oh arlo so anyway oh charlo so bangsi akleng silo alang li Minakhi Rongpipi acha alang li judge pen se retire lo la pen Karbi Anglong pen ba Karbi Akhe pen ke first judge lo alang li ke oh la pen nili lo nili pan altum ke chini dakse dolo kaita la pen hala nili mu pinso so akibisi lo Prohanto Rongpi alang li Indian Air Force along pilot pen se alang li retire lo la pen Karbi Anglong ta alang li lo first kalau lah salute lo sa first pilot lo langsung pergi ang tu na pin lo di velo wow alang li korte lo di alang li korte ni tum biar ko ni tum da judul long la bang ka cethan alam lo ta sa nali tum ba ahem tu na alam ke bang cethan pik je korte bang ke road hem pang jar po alang li tum hemang den lo pote pasang kang hoy po bye bye speed lah konsep anta apang rong cethan than mati disa ahok lo alang li korte hello pilot ke man cheng lo li tum kar biang bong ben ke dis ke nali schooling man na pun sa nili schooling ke nili po ke government job apot oh transfer boy nang kok lo la pen halo sor ke undivided Assam lo la sinili schooling pang cheng ke half long la so fi Juwai halo sor ke Meghalaya be oh Juwai long ta dolo la so fi Dorong district ta dolo pen Kampur dolo Difu dolo elementary pass ke Difu pen lo oh tinal tu orang binong mang ko na mai nili po arong abang ke Kondoli Nogao district a Kondoli Rongjang Phong po arong along nali chidam dam anon ta dam nilton dam nili pesara supo nili penarta komlang alang nili kortelo alang lisi hatak sorkari gaam gura lo nili dam na अच्छा la kechang li jani ba ko solo sa la putong mane high school chela wo lo ma pu nama se transfer lason lo ako nili po ke government job ke dun ke British ahut lo 46 ahut lo khalos ahut abang ke Karbi Anglong manmela Mikir Hills manmela si Nogao Gop boys pensi nilipo metric ke pass la pen probably Karbi Anglong ke first lo letter pensi pass la pen Sanskrit pensi pass Sanskrit along letter my god khala pen nilipo metric pass pe nazar pe ISC Charlie lo la sofi Samson Singh tia tum la sofi Karbi Darbar ta pangcheng lo district ta hang lo nilipo tum penta halo sohut ki nilipo ta chelang lo Samson Singh ti pen ase Samson Singh ti ke Nogao base lo halo sohut la pen first Karbi Darbar first conference ke Kothalguri lo Nogao non ke Nogao district lo khasat ke Nogao district abe Kothalguri lo ago nilipo ke halaso Kothalguri Karbi Darbar first conference along appointed speaker Lam Ningje Lang also wow la sofi nilipo Samson Singh tita education anathu lut lo SI man lo nilipo ta halaso te sakori dun lo excise along
lasi sita lake British ahut lo British ahut alam lo sakori ke lo laso district ke cheng ke 1950 আচ্ছা 1950 district seng ahut nilituma rong abangke Nogao district alongsi ও pori rong lo border area lo hai কালাং sta Nogao district se pori rong lo lasi Nogao pisi punang kok lo কালাং nilipo atima ke ne sita nilitum ke 1950 halsot ke district pangcheng ahut government pulo karbi officer kodak mado ke wang nai lasi nilipo phan halsota wang jui lo dak আচ্ছা আচ্ছা lasi 1950 pensin nilitum ke dak do district cheng pe ও lasi laswa long don jitu itum nangli interview and bomlo niliphan laswa long le abang ke হ্যাঁ laswa ke first member pusi pulo হ্যাঁ member crossing tera হ্যাঁ laswa phia langli CM man lo হুম Tapen 52, 50, 51, 52, 52 nilipo transfer ahut হুম member crossing terang si pulo হুম tatum ke milin popo si mane cheron হুম হুম sa ungsar mu muta ka dorarap na হুম হুম pusi niltum phan laswa longle ও halo so hotsi হাল্লা সুহুত hal sorlo asi laswa bang ke miadi pota number 1 di town ke ও amar nafsi transfer pen ramjilo niltum amal ke ramjilo se longle do koklo sta laswa dak encroachment dolo kalite hala surfacing terang হুম crossing terang pen itum ke ahoy si manang ji আর নেটকে aron ke lalo 근데 난 누구 짜리야 자니 봐 손. ya journey ke lalo lalong nilipo kodak ma transfer nili than lo haflong si pangcheng lo nili class 1 আচ্ছা la pen lo so phi tongla dam lo juai dam lo ও লাসোসি kodak ma transfer tu ke dam bom lo sita 66 হুম nilipo ako difuang lo transfer আচ্ছা আচ্ছা Kasi 66 pen ke nilitum ke dam jeder lo nilipo bage transfer boy sita nilipai pen osum nitum bage korte atum daksi doko আচ্ছা আচ্ছা Kasi 66 pen government school difu boys Itu lah kisar bang hai uma Ramada ke hai abang kali sita si discipline life discipline life mat nitum pan ke in one sense punang po well trained nitum pan abang ke once a week hopta sibene phong ke nitum methanga room methanga kini methang si sai nang po methai sai nang tapi nitum pan nitum dahawlen dam sita nitum kitchen garden do kitchen garden do nitum pan bage plot thak de po hai lagi nang lo claim nang claim na bola se nitum si harak han kitiki claim no tum nitum ke tha mir neli po bang ke he was a ardent his lover of orchids so ke orchid halos pedalang pangrum tikang penangan non thaklong ji har la so rong along ke do orchid mukha ke non ta do nipu ke pangrum tikang orchid acha la bang ke he was as a very good father nitum ke porha hota ka langdun po acha in spite of his busy schedule ke do government job along anta nitum ke lota ka than po la pen la ha methanga ka methang claim nang ji la sabak ke nitum ke nang tuition bi ne da en magana tuition en ande na tum korte bahini yang bonge komalo kiri nai ke sedeng nai la pen kiri nai so na ke nili mu phansi punang po pilot aba athe alaso aba ke reservation be azat be sitala entrance p pen aba ke sainik school along long lo ti hala sut ke la nangli korte lo pilot commercial pilot mate air force lo commercial ke lang Indian Air Force lo lagi un pulote nona tarik ke sokoi si alang pangjanang po kala bom si warnang po aron era thing te hasut kende te asami section of tumda do mante la sut asami section do kom odi la tumda kom say among the tribals ki ente ala bake nilimu bangke second okay au naga do alang pe pilot do alang pen ki ningkan si apna like kwana ningkan do po sir hala ke 69 around the early 70s la so pigeng ke nali la master pine graduation ko napen nili dak pasi difu school pen se metric pass lo
Difu College School sir. Diffu Boys School. What school tung dun ba? Okay. Diffu Boys School was in early metric pass lo. Oh. Plus api Cotton College Charlie lo. Ha Guwahati. Guwahati. Tenang tu best ke kumama lo. Nearly best Diffu School along bangke nali sini ta Tendon Terang. Okay. Then Pransod Rongpi, Nalongatiasor, Bijoy Rongpi. Then la Soryojan Pen Sarlip Timung. Oh. Arlo sang bongke Subhaing Tipi. Okay. Lang tum dolap lang bo. Subha Dolang la Penhala Joysing Rongpi RK Manlo lang Cheboyet lo. Pranson Cheboyet lo, Tendon Cheboyet lo, Sarlita Cheboyet lo. Sita inut bangini dolang nonta. Dolang di. Tinang nalihas sun ke matriculation ni ko sono letter pinilong ba. Nili maths holong si letter kilo. Now, Halo saya pun ni datang je. Maths along ke letter long ke nili hilo first lo. oh la puji ti sir. Halo sir. Seven like 1917 ingkan lo. Ani Cotton College lang ko sono hostel ma Hostel mata se PG. do. Hostel se do. Oh. La so pike ke na Last of nili medical college Damjilo Dibrugarh Assam Medical College. acha. Hada pisi nang li doctor. Doctor lo. Oh. Te la so profession ma nang li kuan ingkan claim dun long lang sir. Doctor as a doctor. MBBS last of nili gynecology along DGO ke post graduation claim lo. Last of nili Sakuri dun na baga 1982. Te patient na lang long lang man. Lang lo. Nili government Diffu civil hospital lo ningkan ke thom Claim lang ma. claim lang. Oh. Ningkan ke Te thom apart from doctor ta claim bom lo la so kopi ni nang li hobbies ke kopi pilo sir. Nili hobby jaba isi ke nili ketok kelang. Nili school out penta poem ketok short story ketok halo soto ba ke Te lahai paklang long. paklang lo Assamese newspaper long dak dugdumati youth sections. Kolom. Lahai kolam do lahai mukhalom paklang pa. Oh, de la kitab ke paklang ma sir. Nang li hin. School out ba ki kitab ave ne medical college dua hutsi dolo. Te la lun ki lun pi ne ke sir. Loon ke nili loon le. Te la music pi ne ka. Music to ave. Oh, te la Nili table tennis pathu. sports ahin ma. Sports ahin in fact nitum nigeta table tennis pathu Diffu pen. Karbi Along first represent lo table tennis inter district. Like kuan ningkan do 1969 out lo. How's 68. Hasil kasa budoma. Kasa ave. Awe. Ande like club wise ma. Club mane itu ke hala sort ke table tennis association seng lo. Tape Diffu club along si table tennis board dolo. Indoor stadium kapre kabe mati. La si Diffu club amat si dagamat si nitum table tennis practice pen pathu. Ande la doctor claim bom hut thang lam ki lam phangoi bo sir. Patient thi palat. Lason ke non mane kadu kabe rata ada katur pen bang ke lason ave pila cleanly without any controversy. Nili claim lo. So sir itum 86 movement alam da kuson si nang li politically along kachirap dun lo sir. Hala so doctor nang li anna profession ke me nang li ke nali ning hang pulote hala so ke nang li hemrit usomar dum ben dum peaceful life nang li dolong ji polo tan nang li khei phan ma thalo longri phan ma thalo ten kuson si la so movement along party long political platform long nang li ke kam se jolo sir. Lawan ko mami big na force ma. Force kalilo nitum medical college dua hutsi. Nili MBBS man me ako. Nili 4th year, 5th year ahutsi. Nili CPML party dun lo. Acha. Halsa laba ke nitum rata tum kiduk kela katum ban theklong lo. Doai ke chunam je phan ke paisa ave. Dead body hem chipon je phan ke paisa ave. Lapen dead body hem dam je phan ta dead body si mena usumar mena apo paya dead body chojor kang ta theklong. Lan ke duk khaloso hut. Amuni tum theklong pen tum bangke pra avi pi mowe pen ke thie tum dolo. Doai ke nam mowe pen bangke ke thie tum dolo. I thekla it motivated us for that society abake lasan bangke change dang kogi. La ke it should be equitable society where everybody has got political rights, economic rights, social rights, human rights. Lahaya pensi munita tum kiduk theklong pensi nitum laso Marxist philosophy hanabangke attract lo. Acha. La pen tum nitum halso hutke CPIML party tum medical college along penang an jirpo jirpia tum dun lo.
Lapen Karbi ang nung nilisi Duncheng lo laswa pinili halasot ke Karbi students hadak bang thom do. আচ্ছা Neli api Dr. Sar Singh Terang nang to chini po ও চিনি aru deitor pen Dr. Clement Singha ও asi api Dr. Terang phanta nili chingwailo lasalam asi alang lita CPIML dun lo halaso তে হালাসত কি নালি তুমি কসলক মানে বেস সিভিল মা মা Sir Dr. Sar Singh Terang nili pen senior lang school ahut তে একটা দা সিনিয়র না বুঝলো senior lang sita hada medical college alo hada ta mane asapo alang li back pina bangke pass ke nili pen afisi pass thu ও আচ্ছা আচ্ছা ene ke school along nili pen senior along তে হাদাক সি চিংমাই পেন্সিনাল তুমি লাসো pesting wailo alang li ta ka dun lo আচ্ছা আচ্ছা Clement Signal bangke dun de der lo আচ্ছা আচ্ছা alang pulo ne politics claim une deji alang kaprek interest do kaprek society kam লাসো ফিকে কসন না সান্তে নালি laso phi nil tum ke Dr. Sar Singh Terang pen tu chingmai lo je tum dak Karbiang long along ta obi kimi tum phan la halam se than laga the dak Dibrugarh along ta kiduk det kalilo Karbiang long ke rata tum anso se kiduk lang লাসো কি লাপু পড়া anso se ke boy lang thek thil chini ne ta ka do lang দই দে Dibrugarh aba ke at least kilo ke theka bang do lo asama lo Karbiang long along kiduk aputak tha ke thek thete ta tum dolo lasi itu ke arput hetan lasi itu hadak kam claim nang po tusin itu bangke khaloso ahut sut vacation ahut wang sita so ken itu go 4th year 5th year mati MBBS laso binili postgraduate ta claim lang senior houseman residency ta claim lang laso sekta apor long aling itu dipuang po Karbiang long uwi kimi atum pen interact po interact pen bangke alang litum phan la ituma CPIML alam Marxism alam itum sithan po la per alang litum ta ka dun lo Koliram Terang Dharam Singh Teron Mon Singh Rongpi Babu Rongpi Dipendra Rongpi Chandrakanta Terang Chumang Kro Bibison Ningti api obi kimi atum Robindra Rongpi ason pijo expand pangdak bomlo tila nang lila doktor man etong piso sumik en ma mante Dr. Mandet la doktor man difu do bom husi dipu do bom kenali tunge love marriage ma mate love and also ke bihek society ko bihek society bi anutin phan ke chini hem penta arrange lo hem penta chingki chatan do lo tumta chetong lo acha chingki lo how should ke objection me pupu objection lasona ve ave mesen me se adama saring tur pame te janili po tungke liberal lo la pen hapu rongya inti hem sorta la tunta liberal lo acha acha asila hai ke lan alam the wede lo te isi coincident isi affect nili nang thek dum long nal tum nali tum kesara hut penda nali tum korte bahini alu suinu age non nali sumar kala lo sumar pinso sumar bahini alu suinu kala and then non ke nangli nat ke kumalo na chi dun ke nangli hobbies nangli character klason Raba ke putekte lo mute politics along ke ala so kleng mongvis in politics along interested lo la pen nilike ise entrepreneurship ji la ba kai ta do Karbiang long det kalilo asam along ta rabar ke mane devak kitiki cheng neli helo ke neli pen inut banghini ni tum ke claim inu hala alang like Gwalpara lo daglo Karbiang bong ke first lo asamang bonga bangke we first kita join first wow also bagani tu methang si study lo also internet ave azar ave kuso se so idea ke mang hosa idea banglo nili kitab purhi pen athe nili entrepreneurship dolo apart from politics apart from I mean dolo Marxism Leninism party kheching thurnang po chesong nang po rasa logot ni kaita ke isindo ba ke je
itum economically karbi khei ke chingthur nampo politics shot kalilo slogan shot kalilo dagabake economically ta itum hard working nampo lasi theklong lo dagabake itum mala main plus point and resource ke land and climate arbe jang paka soil texture soil quality paka inglong ta ing tui pik kalilo all cultivable land lapen land abang in abundance land long lege penangandu bang tumang tan pen siwang si cerai bomlo ores da kapag ke kitikia bang abe ba juming cultivation pen alum so kitiki po ra maju son pinsong po damji po claim po damji po pasana lasi land develop nai politiko poloma laso office ni study lo lasi plantation crops along kenilo laso concentrate lo tea or rubber or coffee asang bong nili compare lo ajat lo so da ke internet ave coffee board office ave rubber board office ave si metang si Kerala dam lo see then I decided that's why si chongwai lo je go for rubber lasi dewa kitiki lo lasi laso entrepreneurship abang ke hakku penta nili dolo pastor ke nili sakuri dobom lang nili night nila emergency duty do hospital duty do api ajo sito nili dampen torchlight pencil lang je nili e laswar la rubber clean reng ma inki chum lo lasi api ke lasi laso entrepreneurship nili usopi jangmi langlong theklong lo do lo non ala nali tum Kaziranga long ari zorong alang lisi dolo acha mungwe ta do entrepreneurship abe kali dolo sita ala more politically si non dolo involved hai ande lasar nangli ticket ke chi palong laso journey bang thanoi tha kopya ticket la party ticket lo CM go sonsin nangli ke man mate MP laso bangke prek halasor ke ticket alam si abe lo acha ticket alam si abe lo naldi chini si melo nel tunke CPIML luta hot bake party was underground election ke thurji alam si abe lo only 1991 so dasi hadak pen wang pen jituni claim so underground si claim lo as election thurji alam si avelo acha simata the laso afinitu banke party decision lo CPI melalong je overground wang nampo few leaders lasi in 1991 lakenili pen holiran terang niltumke umpana along thik HDC conference special conference hangsi nitumke declare lo acha lasi laso apra bangke itum kini pen alam si avilo lasi dawang pen ke hemprek phanta itum ke chesong lo ahok lo sir hemprek chesong ahutta kicheng ahut election thurji alam ave apini tum Rajiv Gandhi pan chetong lo HDC itum ke Punjab 17th May 1986 Ninkan is exactly on the date of completion of 1 year. It is 17th May 1987. Actually 1 year after formation of HDC. Acha. Niltumke chetong lo Rajiv Gandhi pan. Halata laso lamuta dingpik pinike ninge jelo. Okalang Asat ke MLA ave MP ave. Niltumta chesong bom lang nili doctor resigned lo prime minister from direct face to face itum chetong dam lo acha asawang na nali mathai non ke MLA MP itum ta prime minister from appointment ke long ke kwan siksa chetong lo nitum asi Rajiv Gandhi si itum memorandum lang pen abang nitum memorandum lang pen pulo first word abang do we on behalf of people of Karbi Anglong. Also memorandum ta copy do nang lilang lo ta theklong po. First sentence was we on behalf of people of Karbi Anglong and North Kachar Hills would like to then it
Kadang autonomous state lam tok lo hai. Oh. Si Rajiv Gandhi first sentence puri pen pulo. Oh. How can you can speak on behalf of people of Karbi Anglong? Oh. Are you MLA? Oh. No, sir. Are you MP? Oh. No, sir. So why you have written we on behalf of Karbi Anglong? Oh. You cannot represent your MLAs are not asking autonomous state. Your MP is not asking autonomous state. Who are you to ask on behalf of people? Eh. So si PM. Lah so phin itun ke chingwai lo je Rajiv Gandhi pan paklang na hela. Oh. Itu rat atum ke autonomous state ninghang ma paklang na hela. Hmm. Pusi ni tum dak difo college alok se ako special convention hanglo. Oh. Je election through nang jiman nang ni Oh. memorandum pida mahuda bang ke lason se ninggelo prime minister. Hmm. Asi decide lo Acha. kado kado je election through nang. Oh. Asi election through nang po huda pen bang ke dak ke ticket system avelo. In 1989 we first contested election as SDC. In 1989 council election ho. Raso huda ke ticket ke hanga system se avi. Oh. Nali jok phalle arjulo te chini po. Kalang. Only party central committee, SDC central committee decided. Then so and so. Laso adim pensit hoto. Lasi that was a very spectacular ni matha bangke nonanta laso bangke ni matha bangke Karbi Anglong political history long avela. Oh. Chandrakanta Terang Haragata Munit Hmm. ke hai bangke ke thudun ke nilip Oh. Hmm. Chumangkro Dokmuka Munit Ah. thudun ke Borjan Hmm. pen Hmm. Nili কিছু के फुलनी Hmm. नीली दोनता अबे राप्ता अबे फुलनी पे से नीली के है नीली छोड़ुन Oh. Pur amen bidam lok lo. Dah ratsik lem lo. लासिदा का के टिकट के हांगलाम ता अबे लो मुंशी रोंग भी दागा मुनी ताराबसा एमएलए थुर के हाँ बुकाजात फ्रांसिस तेरन Oh. मुनीत के मेघालय नोंगपुआ मुनीत की थुर बंग के जिरिंग किंडिंग अलो आमरेंग अलो हाइडन Sir la nangli MP ki bom hod kosolo la hadak mane parliament long jese la 244 mate la hempre ka puthak nangli ke place dun mate ka chingki che thandun kolo swa level ansi ki pon dong lo highest level lo pondun lo prime minister level home minister level president level to chingki lo Sir aku solam muni tum penakan regional party ing tangkring hot non bang national party pulo hal asur ke regional party ing tangkring hot ke la nali tum party hut chalo mate di nali tum party hut pulo te la jasmet amen kelar punon mate longle pata ki pi polam punon non ason den gaw po dim ta aprange den arong punai polo non ason teke langjun ta non ba bakpani mande hal asur la so amen mukhal laru ne der ma kali tada claim nang ji do o claim nang do lason pe na bang kitum eja kam claim un lo balong lo eja ke long le det lo ba ta tum ke claim ji aphan ke bori lo la bang kali je tum ke claim ke det lo kali lo ate claim nang ji do lo lasong bong sarkar penchedan lasong bong ki election kopilogo pu council dissolve council dissolve pen ako council fan pareng thu court case chedan pen government fan ke parem lo case along asi government ako council pareng nang koklo lahe ke la tum effort dumping lo EMC ma tum se jail jang nang aso instance do manani ho la ka gulaghat na to highway bond dam mahut ke ye ma tum se dam se bond dam lo ye ma tum se jail dam nang ko MLA dareng so MLA areng so lasi lahaya movement part ta do non ke train ba pini pensi muni tum Delhi dhorna dam nei dhorna dam nang nei pupe halo so da ke nitum ke
पैसा अबे आ जाता अबे टिकट अबे पिन पिन पेन था दिल्ली दाम पेन रैली भी दाम धरना भी दाम pasti lah high struggle part abange rally pulote ke kak pen bus toy nang ni rada tum keng pen ke wang tum tado cycle pen ke wang tum do difu cholo program lang lok so pen abange difu anta keng pen se ke wang tum do lo like a historical lo tasana movement abange even India long taka rare sir nangli as a regional party claim bom hot lasi halo so reba ke eja kam claim lo se la kopilopu la so aprang rongke abang claim jam hacha claim jam okke pru claim jam ninga mane hawar ling lo hawar koloso koso joy kema niltum se chingwai sar pen habe pinpo da kurusar kadogabe chingwai sar si rongker pan de thik pi pilo la koplo pu okke prua de thik pilo hal soten karbiolong calendar long a bond declare first time lo recognize lo ituma hakwa traditional aron bari ma festivals mokha rituals mokha pan first recognition abage halo sochi niltum hochi pilo karbi ronghang rongbong hem halo sochi kim pilo sinthong along ta amri along ta longri ke thom along ta recho tuma rong pinpu tuma hem kadu kabe kim pilo ke thegdam long sa asi lahai make eja claim lo sita claim nang ji do sita claim long le det lo upper long le det lo ako Congress bang jilo non BJP dolo sir isol alam nangli tum ke ratcharia songlong ke dotang na pen claim tang abang putang de lopot laili tum phan ke bang khai to nang pupu crab mentality pu bang nang pupu ane ili tuma khai copy posi la so ka che thaga joini tong non puta chingthu thedem ma pu bang muni tum penangan ekar ju tum do jasemet ili tum ke che thag ason dopik ili tum nal tum la CPML SDC ke che thagota penangan long le phelang ke free pen chenglok hemrit ke che kai pen chenglok nge langdam lu bote claim para song heligaman UPDS hota ke che thagan si doi barlo KNLF ta ke che thagan si doi barlo non anda la so system bang doko ko joine ili tum khai ching thuru ne de tu muni tum puku na se akhai tong hoilo ma made copy posi ili tum khai take bada chingri ke chinghon support ba claim ver dam ver la puson ne de lo exam re jam ate guardian ave de potong la son cheplang de tima made ko pipot mala ho lake nali ke karjo bang ke miolo hai sita neli ke puji po bang ke ba neli matha bang ke neli tingsai lo lasla bang ke e po bang ke karbi khesi chokche lason kali acha neli pan paklang tha pirthia long isi movement paklang tha ji jod niki ke chitha kabe naga tum NSN kwan lo magado IMK kali magala wow Boro movement kwan lo ke thak dima pile Gorkha movement kwan lo ke chithak all even nangli hala kini tha world international lang tha kurja tuma apna first ke log PLO Palestine Liberation Organization lafa laso pe ke Hamas Fatah kwan lo ke thak Indian National Congress movement kwan lo ke thak Netaji Subhash Chandra Bose ke Azad Hind Fauj Mahatma Gandhi ke hain lahai ke chokche every movement has got this difference of opinion lahai pe na even communist movement CPI CPM pirthe lo Chinese Communist Party kapre Russia Communist Party ka Russia mo kapre asi ke thak abang ke definitely ke thak the asante mesen to chumang apun ke thak thi ma chumang apun kon political party dolo do APSLC sibet do theklo ma wadelo ma HSPDP Pencheng lok
asan political party duping lo tumalo Hmm. buru tumalo koan political party dulo no Hmm. sita isimet do thek asunte mesen sita lahake division do apotsi chokche jetlo puaba ke ni mane lage karbi kheisi chokche pugene mathati Mathate. dak chokche ba ke jituni karbi national organization institutions la institutions atumse verdict pi nahi Hmm. chokche akik phan akik puhai nahi Hmm. akelok phan akelok puhai nahi Hmm. pen komaloge pupola bante Oh. Oh. ake halahai puji ba ke national organizations Oh. atum ke ninge nang ko Hmm. lasang bong nili aru isihni example people Oh. asu asu copy pochi thakte Oh. Point to me noted. ephong bori lo hitesor sekhet asu pusi salam lo Acha. all Assam students organization unne det Hmm. Hmm. the texer pick malo tech pick ma latum Hmm. talatum Assamese intellectuals Hmm. Assamese think tankers Hmm. think tanks Hmm. latum correctly Correct. Oh. Hmm. Tila ili tu masih nang tum thak lo te bole ni tum nang tum phan komai jamat si people lo Oh. noai si people lo nang tum phan businessman tum da jidu think tank Hmm. thak no noai si people lo thak no nang tumar statement isita paklan kle lo Oh. 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 Hmm. ase think tank atum ke correctly Hmm. kaprek katum man pathak na sita asu nang tum thakri Hmm. chithakri nang tum lasi Oh. je non ke thaklo pochok lo pu bang nili pupe thak the asunte mesen Oh. lasi thak the de nahi pulote athe take ke thaka tendency dovek pohe Oh. difference of opinion rupo mati si movement alo si organization alo Hmm. komane pupo hile pen chadan nahi nga nili ko ekle neke Oh. नीली पेंशन बंके कोई ऐसा तो गए लाहे क्वाल लो मा डिफू चलो दिल्ली चलो धरना पिलो हेम्प्रेक लोंग लो सी हिले के ऑब्जेक्ट ना पो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कलिमा कला कला लो मत Kalang. ते somebody will has to say here command neutral referee do nang po है Oh. la so ba itum society alo itum pijopen build up nang po Tila sir, ili tu society long non karbilo Charlie asong. No doubt akyasi bang akyasi le. Sambil Ladakh faction bang dopik. Pute Ladakh la monon pi ki mission dia toar nangli chechar ma sir. so ultimately united movement do plote new united do po non movement ave pochil ason lo case that kalilo 24 ta ho 24 plus 42 plus kon organization done ke hisab ave lo lake movement ave pe na joglo movement do plote ave det po non ke movement ave Karbi people's movement in true sense memorandum submission about ke movement kalimati in true sense rat thupak ka chesong ave la dolo plote ako iswe do po Sir, aku son lam na linali phana pu. Ili tu makhaya long moment cheng lo pu pen ke penangan hem read me ke chekai ang bolom ke la jakas hota ili tum council da a council of bas pen cheng long MLA hem CM hem non ta la so assist amilur bang dover di la so mu kon si justify nang lihin pen ase khai phan kon si ke na hok kopilo nang li ke matha la so lage totally justification ave like claim nang ne hok claim nang ne lapen nonta kaita pubom lo je emprega chesong noi ba khe chingthur hemprek chesong ba ke si political empowerment afan si chesong lo hai otherwise also itum ke culturally empowered nang po economically empowered nang po from every aspect khe kang thim manang ji pulote chesong ang deng dolo apen hemprek ke hangta isi political empowerment afan lo la si ajata movement sita me
It should be peaceful and democratic. And not only peaceful and democratic, it has to be principled. It has to be relentless. Sang se pin pen, ing ton te pin pen. Claim thek nang. La pen tomona ling ke dunju ebang ke chok che. Methanga principle along arzap thik pen. Sita peacefully, democratically chasong nang. Dakaba ke violence, mege kai, ke sap, ke theng. Sir, aku nali tuma hutta la sormu lang dun cari tong kavedet ma non ta la sormu bang kavedet ajoy ni tong litum Jaisalmer la ARO office along itum land and revenue bang aso tum long li nang nam dun penang an pota ke bang aso phantang ka joy ni mami mondol da claim pidam det ko mami ARO ta claim pidam det hala suhud la so check in made kelang cari made council bana directive kavedera join ni tong la sormu lang tu free hand pidera join ni tong ilitum non land pota bang ilitum non chelang nam elo pote ilitum a population nang apyong nang jum ong so silit teo nang li pilo su puthang ninje Nilitum council ke chari yahud. Lason abang ke ave. Abang ke nili puthip un. Ta nilitum karbiatum fan ke free pota distribution dolo. hasuta Dolo. Free pota distribution. Hala source first la hai. Laso aprange karbiang lo rat atum ke pota mat se ave. Particularly wrong ke do atum. Non tan altum jong se properly investigate plote theklong po. Non ke last 2 years 3 years pi pangcheng lo hai ako. Ta maximum pota abang ke nilitum nili CM do hutsi. Hala source karbiatum abang ke long le pota ke long. Lapen illegal pota ke long abang ke nilitum lake 89 aprang. Non apita don lo hai non do ke sita 89 aprang. Labang ke nili challenge jun. Nalitum asabo investigative journalism korik tha. Difu town. DC quarter dolo ahutisi. Nalitum si ne. Nah DC quarter apota. DC officer employee atum si methang amen pensi koridet. Koma hutlo. Nangli investigate tha. Difu town na pota mokha nangli investigate korik tha. Klanget po. Nili metric pass tanga nipu a quarter ta non ke erudite school solibom. Just nearly example we got Difu town committee office pen school filan. Right and left all DC officer quarter lo. Yeah. Asi non abang ituma nalituma sonsi non ke journalism along dolo. Go for a investigative journalism. Kalite ke generalized kori abang ke lake generalized kori ong kala tum ning arong lo. Then the actual defect, actual culprits, they got spared. Nilitum council chari yahud abake single pota jong si lason long pulate nilipan paklahin tha. Hola ako pilogo po district tourist officer hapu line ta DC officer quarter lo penangan. Lai mo ka kumal long si dolo no. Komasi pota long lo, komandu si pota long lo line tha. Sir, It is not generalized. It is because of corruptions and corruptions from it. There was no corruption so far revenue. I am saying that there was corruption zero in our time. But then there was no illegal pata issue during our time. Sir, de la non hurisai Jaisalmer la phelang pialam
halasut ta la so hormu bang do masa Do. litum la sot mur claim ji phan bor ilo বৰিলো la PGR alam বৰিলো oh তুমি এভিকশন এখন বৰিলো লাছৰ বাংকে দাঁত কালিলো পেনাঙানা দিমা বাংকে তা গভর্নমেন্ট আহিন পেনা বাংকে নো কোঅপারেশন state state government. That is why we said laso se pulo hai lahelo la 6 schedule is not enough. La sine 6 schedule se phana ba ke ekdom holy book ason ke ninja tumhan elikai take puji. 6 schedule is not enough. oh दुहाल से रोबा के मन बार एविक्शन से कपरेक लो है साल से रोबा के तुम एविक्शन ना फन के बोरी लो गवर्नमेंट আহিन पेन कॉर्पोरेशन आबे आथे पुलिस पेन मजिस्ट्रेट ने तुम्हारी देंगा बेलो oh without magistrate and without police you cannot go for evictions so bangi state pen masinang che don unde se don dunde mane people la tum pupe koriri pupe police pupe oh magistrate काम दो pupo police आवे spare होने sir ini tum council alam da che thano na ekdom council ke litum department do lo sida me council aphan kai ki matlab most corrupt place pu council phan kai da pu verti thi lada ga tangka ta transparent kali angela council secretary tum ta ki pu parlam li nangli siba ga bill ki mobji phan nang le ati bol tin arum pen pu pe pulote chat a file da move melo la pen bill da pending pick la pen party lam pathi rongpo nange amuk party lagela bill long le pu pen cheng lok la so bill ningkan kep ta dolo ningkan koi ningkan pokep long le tum da do copy posi la so council bang kai ki mata bodnam do ger tilo sir li tuma khai dong chok chilo ma mate council ke chari tum tong kelang check in avede podma piposi la son hide tilo la council la sor tum. The two things, one is that ICA banke je lake especially Karbi Anglong Council se corruption po bang kalilo. As a whole banke corruption dolo. Change system. India level, state level. So council is also part of that. Exactly. Council daga banke je council sin corruption duchot la kalilo ke India na hok take corruption banke dolo. Okay, number 1 law. Number 2 banke Karbi Anglong Autonomous Council along ba 6 schedule arrangement along banke itself is inherent. La so alam points neli parliament along take ninge la pen la discussion debate ahut autonomous state kini ahut bangta la so ta latum ke pur nang tum council along ta lan corruption state lo pulote ansu se corruption po la so se ninge latum e jaga tu even Assamese press atum ta Assamese press atum ta ninge lake non corruption ke 50 crores lo don 100 crores 1000 crores corruption choi aphan se state nahi bonang tum phan labang ra solai thik thila council la solai thik thila paisa ke chotha take state pulo dosan lo lai argument to do la si daga bakke je council along itself isi ke neli pulo hai council is a part of the broader corruption chain Delhi along corruption dolo Dispur along corruption dolo si Dispur along corruption dolo another thing that Nangli Jongsi Karbi Anglong Council pen si je ne corruption dak pa kori long lelo puwa bangke siksat un daka bangke Nangli phopik ji nili same do nili pholo corruption engineer dokmoka inur engineer nili ke suspend po pulo amat within 24 hours alang pan ke transfer pen ke ponder oi you cannot take action athela to ke link do so state pen athe suspension of power do council along termination of power ave lahelo mati asin agli full fledged state ason te alang e kat unelo mati
Oh. Alangli yong si itum nangli yong si methang kedar. PWD kedar nangli long PGB engineer apik Assam government employee kali. Karbi Anglong Autonomous Council employee plo talang kat nelo mati. Non kalang pa transfer pondelo. Halaso munit si chief engineer manlo fi Assam lo. Oh. After a long time. After a long time. Like corrupt munit. Secondly, CM vigilance cell doma. Oh. Nil inquiry long le. Tena also tena corruption thek long lo. The chief CM vigilance cell domati. Chief Minister vigilance do cell do. CM abake vigilance cell Selam le. selam uni jakong habe. Oh. Only state manlo plo tansila sabang long po. Oh. Misalan tena nangli CM lo nangli ke you are dead against corruption. You know that these people are alive near to ke poisa chathablo next on NG nangli kuma phan lo toy po. Dar tu phan nepji phone ko phan lo toy jo phan nangli toy ba the nangli resima be. You do not have CM's vigilance cell. Lasi dak bak inherent lo corruption bagala sa besi lo dak. Oh. Sini lo phan thang view ne. So that likely tum council ki reng ji pham non bang ke eli tum theglong lo eli tum bang ke momen nali ningje lo la da ke climate punon longli ta punon inglong da eli tum Arunachal Sondra mountain gali just hills cultivable along le eli tum inglong long jonda ku pe nanda mane tiki damme tanang le Arunachal Sondra Chief Minister helicopter club ta nonanda long le po son sona dimge kopulo ta ili tum long ke lana long le phelang ke ong pole non bang ke ili tum thekdam long lo illegal land mining pencheng lo koila pencheng lo la son si penangan inglong hiruk bom lo asang ti langroi langjeng ta sang ti ta pu ani wang si long ke lahaya avi pulute ili tum council dengun e pu ya tong non ke dothurong ma mate kupi phansi lahai claim dang rong lo non इसी के अंदर बैलेंस दो नहीं है एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज आर मीन फॉर एक्सट्रैक्शन कोयला इग्नोन सांगती इग्नोन बात थेंगपी थेंगप्राम नोन लाबांग के फॉर यूटिलाइजेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लाके इसी के काउंसिलर तुम रेवेन्यू लोंग पो इसी अब के लासवा सांगती के नने के कंस्ट्रक्शन अलोंग डेवलपमेंट काम अलोंग यूज पो कोयला ता नने के इंडस्ट्री अलोंग यूज पो So natural resources are meant for extraction and utilizations, but that utilization should be in a proper way, balanced way. Kasi kung mo extract halos sa proportionate ke revenue wangbi, but doctor also coal pen, sangti pen, like natural resource exploit extract pen, lasa benefit abake local contractor atum local yo chatum long le. Lapen isi ke environment along negative impact doma ave like adu ko balance pensi isi comprehensive and balanced policy and nai asi council revenue ba ke kalang lo important lo se council revenue alam matha chota chokchelo dagabage environment alang matha nang po lapen local youth satum local population atum ali long le lain matha nang lain balance pensi kori nang sala nali tum ahut ta dunia meni chi ne do ta non bang ke li tum karbing long pen penangan youth satum non generation tum penangan karbing long chokle mathai dalo utula youth tum phan ko pusana bidi pensi dak padu pen ason awareness program pen chenglo ason alang tum job orientation pin kat kadu wi lai matha pon pen kupini council pen claim employment generation scheme and then anili matha bange focus area should be agriculture and agriculture based small industries and second is about tourism and handloom handicraft these sectors should be developed sila lai homu jong si litum matha donde non bana matha donde polte ituma
फ्यूचर bang gasemet la hobi ki mia tum atima council ke job ke guna pensi ki mia job ke sela munelo la dakta nona contractual la job tumta 10,000 15,000 kelong so jang tumta bui ho IT sector long punon kapre ga culture non cultural la long department long punon mame mega donara pumhan pu tela bila putha kopi posi piu nang wada ditila sar na Bill abang isi abang definitely fund constraints do. Fund amat si budget amat si komsom. Second abang ke budget do sita fund abang ke ho dispute pe se release nang po. Ta release le lata do. Tapi nisi part abang ke corruption lo. Corruption nepotism lahai do lo. Lalu Lahai pen si munir do ke bill lo ke sonthom factor lo hai. Fund ke কম সোনিয়া বাকে ফান্ড দো সেটা ফান্ড রিলিজ লে দিসপুর পে বাজেট আবে থার্ড বাকে লাহলো নেপোটিজম লাহাই পে সে এক্স্যাক্টলি কলস ফ্যাক্টর সি দাকে অং মাঠে নিলি ডাইরেক্ট ইনফরমেশন আবে কপি পসি বিল লংলে কমাসি বিল লংলে এই লংকে থাংতলসন ইনফরমেশন আবে আছে নি থান টেকথেদ পহে কলস ফ্যাক্টর পেনসি দাকে বিল লংলে মা Sir, overall pen nali life bangbom nali jani non nali already 60 ta plus hello 70 nali ki claim sondo pen nali ini ke matha sondo mala son claim ke der nangi polo la pudu der nangi polo la sondo nali non kupilo nali matha ase human being non la ana pen nali pirthi tek long lo son jelda nali janglo men ason nali pola blo Kolote non la suarta kopilo nali matha Nili ke as a person nili ke eternal optimism. Okay. Nili kaita isi positive ke optimism si do. Non ta nili matha bangke je tum hemprek longwek ji. Oh. To hemprek longwek ji tape non jitu niki kisung do keboy do chokche do lele do. This is only a passing phase. Isi angdeng do lo munita kaya lo kabangke kachiru angdeng do angdeng do kapre angdeng do lasi non angdeng abangke itum asab kisung angdeng lo lasi lo so angdeng ta itu palkraji karbi khea fulki molang dam lo plote ahuti si ke even karbi khea head short recho avedet la thongnok befan bang pathilot kwan kisung sita lason penta ko karbi tum chingthur thulo rong farpi rong be a tragic history sita dam pena ko akimi rong seng thulo ako chan lo asinili matha ba ke non a face tha jitu niki pu corruption la pen inefficiency chongthui seroi lahai ka do kabe bangke la bangke nili matha ba ke se passing phase lo ase ultimately nalo ele tumke highway ji usi lason ma bangke kaita dolo nali ningar lo dolo la pe nili journey ta nili lason si ke theklong lo nane ke ne crab do sita crab penta ke la crab kre ason to nili charlie le de ji lason si nili matha do ba nane ke nili ke unede dolo de matha unede ta potsi dako chi paun thu ji apan si nili bori tulo la ke ni ke unet ason to nili ba ke la hai mu ko ke charlie le de ji pusi matha lo asi whatever it may be both positive negative as a whole ke nilifan ba ke laso journey mi satisfaction or isilam nildu na muchi dundu nali tuma we na tuma generation na hut anchalo bon la tongja po tum kechali ong muchora tum si rachariya song mate claim pon lo non nali ton da doctor nang mande si nali MP CM nang man lo non a phi bangke la so hong bang theklong le son si li tum theklong ko ansi lukachali thek muchora tum si la so platform long donangi mate कुपिया बेनिफिट लो पिलो डिसएडवांटेज केला था कल बेनिफिट से दो लो है माने अल्टीमेटली it is a statecraft if you are in politics
nangli politics dolo pulote la koson si isi state government ba council government isi administrative machinery koson si solima laske nangli thek nangpo non gari nangli vegji pulote nangli sini nangpo ignition switch brake clutch kadu gabe ঠিক লাসনা থাক রাতচারি আসংলং পুলতে যে দা পলিটিক্যাল মেশিনারি আবাং political decisions making about administrative decisions making whether it is a political decisions or a developmental decisions ajara decision eka isi mechanism do lahai ke thek nangji pulote nangli qualifications do pulote joy muchap lalu sa nali pan ke ni tum kami wang wai pan tenda nali pan ma kiru ki pejelung pen nali puson rabar katiki ta pena nali dara tum ke non ke chumu we tum si ongna sala sun nali ken kam nang che jordun mata nangli son nang matha dona son te non bang ke pena nali dara no ke asumara pan school pachali duna tangkana be la pusona li dara to da Samin nili luna thay dun long bang non nang li politics along avedet pus samin nang li non ngabarahin nat punon business nat punon kaprek nang li kematha ken non we tum la so kematha bang kenang sot ma nang li hindan labang ke kenang sot lo lapenili mu pende penangan tum negative alam mokha klang lo hai tita nili si positive alam nang li pan ke than kang tung ba nili observation nili theklong যে is a silent revolution dolo Karbi Anglong. It is not that everything is negative. Kado kabe chokche detlo, chuklangle detlo, la det kalilo. La so angbong Karbi society along, particularly wrong bethe betha. Isi positive development dolo, silent movement dolo, halabake devak kitiki, rubber cultivations. Now you go to nangli wrong damignon arlo. Rada tum jong si cholong junlong. Somara tum pen ke school ke toilong. Scooter ehum namlong. Gadi so ehum dolo pulote. Allah so hem abang ke. Devak do vek lo pule umelo. You just go and investigate. Apen labang ke joga government support kali methang si claim lo ni sini ne nali mulhala ratchari songja tumalan pulo chumuve ba tangka mahave sita rara tum charlilo hala sohut neli rabar kitiki pena job neli kwanlo neli nong pa junolo tum sini to hai ba sini ne tum do ta hobe ki mino chine deta hai mene paper lo ke tok kaddo ke asam me plang along ke tok nilpan bang ke je mane rat along le ke charai thap pen robor bagan ke kangpu pen chenglok kwalo at nong pajuno se jokta pupe je da Karbi along that karilo astamta nehilo luti charilo la devak ke kitiki along de pen eno droy Kukrajar kitchen hot ni muni kalang ta non abang elephant thanik than elephant ke sorsa veg tumsi non ke raba ye lo mesan la ni lipu hino pelo la pen kapre ka tum charlie le sita wrong asor tum charlie tum ke charlie lo robor elo dama elo wrong farisi sita farhini sita holu sa jeli tum Notbuda la this is a silent revolution. Holu sa itu misal alam arjudun long ane nali tum si sota chili ron chili ron lo amara ke chili men ro sodum chini mangwe ma nangli fancy akai Dr. Jointo rong PC so sogna ke ron pola so chili ke nangli menta dotun ko pusan ton na arjulo hala ke actually council chili gali chili pullo mati nangli fan je neli si entrepreneurship do entrepreneurship mane pene sama claim nang po politics claim chot kalilo
methang chu phana bangke contractor pen commission ke chu councilor poisa phana bangke akha nang nelo ba claim cleared nang po methang chipaduk pen income source do nei lage councilor fan depend nang nei ba government fan depend pen ase entrepreneurship development nang po labangke nili ha kitchen pen laso bang jildo lasi nili doctor claim bo ma hutsi claim lo ma tira debak ke e sta phike politically nili fan nong pa jinu apot CM mandate si claim lo ajat lo lahe pen si la Sharma commission ta dulo CBI inquiry koriji pulo thangta longli atheke lahe lo ate rubber board registration abang si 1981 pen nili dulo lasor ke nili sakori claim bom lang la pen nili det kalilo nili rubber ki e pen abang ke rubber aklim jite niki one pen niki elo nili amlukhi adungara atum phanta obviously nili ronlo ke joy alang lu ke first ke claiming tungte ningkan froxing hong nang jibo sar rang report teng kyo kalang lo pilo go chu poni pilo laso ada kada kapre khiti claim no e no lahai tum si mantune nang le amlukhi dam lo pulote lahai tum fan sitong igno apen nili aphi ba ke amlukhi area hello rubber ki echeng atum lo long sir lasi halo sir nili Delhi ako MP mana hut ne basmati chili wan lo sok nili methang ta elo la pen particularly nihla bukajan area long la tum fan pilo nang tum enoi pu la so chili non to la tum bibom la so amen nili nen pensi la tum pu alo like council pen ron kali nili methang pa elo alang tum fan ta pilo sir ante la non la resort idea ke guna pe si ba resort ke nili apro meda idea do Kaziranga bangke deklang lo Kaziranga pen bangke tourism sector entire plain actually Kaziranga area amasi Karbi Anglong si long nahi apot lo hai itum ke long le det lo house district boundary kori ahut sita benefit abangke non Karbi gypsy noy hotel noy tourism along ke employment noy all abangke Gulaghat pen Nagaon district Sibsagar district amuni tumsi dolo bag abangke abi isi abangke aphiong encroachment do bomlo arak damlo theklong po lasi nili harak longle dolo aprang pen lasi longle along nili pula claim pen paklang po lasi halasan pensi nili parjap lo non bangke tum Karbi tum da penanga me piglo ta kala ini tumla TCS lo Karbi Youth Festival harus nang tum mathama je la sobu bang prange pu parlam linale rongaje pulote nale bonghom setame adontin bonghom da pidunji lapen cek same pidunji penjutang apan pote ke cerap ke citu bang hasul ke cetorpik ta non bang ke nali rongaje no iling si pahutala ni 10 taka enpo ba hajira si chudun po dake mena rongaje mena si cipaduk du nahi cerap du nahi pu bang ke amentality avedalo hasul la somu nang tu mathama trust asom selam de asonte non bang isi simi government asonte nang mate Nani kicok dam dikili dabli duma nal tu matha main bangke la taralangso bangke it was a product of the movement hemprek ka chesong ang bong si mahang patek lo la si hemprek chesong bang si avedet lo pot khalata jangrelo pot Komaloma Chipahem Pulo Latuma Metang idea pensi claim lo masih Sakti Kapur Wanglo si halo so line bangke develop lo kaprek develop lo halo so bangke la bangke si kachesong IC risim lo ba kachesong ang bong si mahang ke thega song lo si halo so ke trek lo jutanga bangke
Lalu. La Juna tumuang si metang si dua di metang si Cikimpo. Oh, itu tarpulin cewan po. Tarpuluan project po. Hmm. Kasi nili pupe je lake develop nang ni. Develop nang po he. Kaita tarpulin wan pensi ke terang selamji po abang ke kalil hai. Terang along panso si mesen pen selamun plote mesen lo hai. Kedua dim. Sita the spirit la hem la jutang de rata jutang rat cirai nang po halaso abang ke do sonte ke mesen laso logot sorkar penta kini penta ke chitu labang ke mesen lo he Elysium do hota ke chitu te kali chitu lo sita ke kini bang ke je lake rata jutang si rata asong lo rata jutang lo halaso karakter si peduji apan buri lo he halaso antar ke council pen kon ma japong do la pen ke rat lo he Lalu. sita rat kini pan bang ke interfere dunde det lo he asi halaso angdeng pen ke non angdeng kapek lo he non ke Lalu sir. asapo prekchet lo si sponsored government sponsored government na help pen ajat pen si data isi separate show do lo separate arjan klang lo jaga tumke laswa model sininga sita original ni tuma bangke je da bangke rata asong si mandang policy nili do atengke nili chine exactly kolosa namke je tum police lut longle methanga volunteer tum si control po Kasi police palut longle halo Lalu. Sir, nona you the tumpan nang li kupilo ka take dam long ke. some of the youths are very talented ni tum thekhe ni tum hobe ke thekhe tum dal thekhe kam chala tum theklo music computer modern gadgets modern receive mokhala tum utilize theklo la tum exposure mesen bihek pentala tum computer pen senglok internet pen senglok la use theklo la si in pen abangke new exposure pen la tum isi new dimension karbi jutang along ke wando hai abake ne mesen se theklo Santi na tum ke do ta la kensi ta mang pa theklo. So lo tum ta step by step so pin so tum wan ma ka che song movement pa chenglo lo chali hin polo. Non a women society bang tum karbi women society tuman ko son sin alagi theklong lo mam. non abangke definitely advance atum dolo hai so arlo ang bongta nili ekdom categorize korire sita so arlo ja soptaka isibet lo po bangke pune isi section sa bangke definitely modern scope mukha en lo lapen positively en lo positively latum ke methanga development dolo labang ke mesen sita jitu niki nangli corruption a question nelifan arjulo economy corruption jong se economy along corruption do nangli contract along industry along government job along jong se corruption do as a whole economy along jong se corruption lutlo pulote laso corruption bangke culture along ta lutji character along ta ka lutji character along ta ka lutji lasi a odd adur ke hino ta dono drugs pen chenglok sonsuri sorlo tumda sonoson klang jai dolo lahe bake a odd adur hino la bake it is because of bathe lake society along si corruption lut choklo la kali je tangka mahana thusi corruption lut pola kali nangli jutang along ta corruption lut choklo se lutlo Kailangan atum bang kining jiji ini tum isia kelas atum karbi tum ta isia kelas do tabu tangka maha pelang mucor atum si solo tuman exploiter red walam ta kelas kaso puta kilo ning jiji sir kalang lo lagde dagdet kalo piste na hongta hai
Those, this is it is called, they think that everything is purchasable. This is the character of corruption. Nataisi bemar lo. This is a character of the corruption. It is called, in Assamese it is called Bhugbadi Sanskriti, in consumerism. It's a type of consumerism, negative sense. With this sense develops that everything is purchasable. This officer, he is not clearing my file. I will give him 1 lakh rupee. He will immediately clear my file. That is, officers' honesty is purchasable. So everything is purchasable. So they think that the women are also purchasable commodity. For them, everything is purchasable. Women are purchasable, officers are purchasable, politicians are purchasable. Like you purchase a Mercedes car, you can also purchase a politician, you can also purchase a lady. This is the character of corruption everywhere in world. You have seen the Epstein file in USA. Yeah, recently. This is that culture. So culture lo. Lalo sir. Itum penangan alam cethalo sir. Nalita por alam do. Non up to 70. Non matke pine health issues ke do ke pine son do sir nali. Nalitum Nilitum na phek dulonge nali evergreen. Devana nectar. evergreen ke kalilo hai, evergreen ke kalilo sito at nalitum ada katur peno bangke ni ninghang teng damboy clemboy Tinky Chethan Longbom la ke kado ka rili matha bangke. It is kado do rata hirjume pensi. Atun nali Na palam chini ne pinian ke lalo. Atun nali ubi ke penangan atum ke arna mani na plang tang atum sikyong le hai. Tame nilitum ke bari malidar bolote nangli bangke ekdom kake mata nangli hal hayo muta rimnun de ma kichu tap punangok le hai. Or muta ho excessive okay chudun ho spicy food ho so dana nali health bang maintain ho ta. So really moderation lo hai nili ke hor ta jun. Kitame si Itu ke bihek pello hor ke jun nili ke. Gijung ta. Tamane thak hai hor ke jun alam dolopot nili in fact nili class 6 pensi hor jun. Class 6 man. Hem ga nipo ke kroi kroi hai. Ta la nitum school out 1966 class 6 out. Original alam klang lo posi ninja pohela bagi ni personal life alam lo. Okay. 1966 on class 6 lo. So Difu government boys hostel do. Do tha. Hostel along. Nearly classmate atum Sarmar atum ta do. As for example, Tarabasa Joy Singh Rongpi. Classmate si Sarmar, Osmar do. Joy Singh Rongpi, Pranson Rongpi. La Sarlip Timung Suryojan. Alang bangke celanget lo, sila damasar lahai piso hangdet si alang school do. Opaya. La si latum along hemasor atum ke hor thon hostel along. Hem pini chujun pini ahud bangke hor thon polatum phan. Ako nilto ke hatak se adda maridam. Jipolo. La si halo sa uteta asap sup chumat jailo. To be frank. अच्छा. আমাদের দাদা জার্নি বা স্টার্টার জার্নি লো দি কাইতা মডারেশন লো হে নাম তা জুন সেটা মডারেশন সা সিগারেট মঙ্গা বাকে নেরি টিকাংবো 1986 17 May arni hemprek HDC parza barnisi nili cigarette chio hemprek longle tik mongbelo ase nili cigarette mongwa hutisi opaya mongmede lalo sar dipeno da hemprek ta longle la cigarette ta mongbela
Sir, nangli ningdo ma nangli slogan na bang non ada mulit tum nije berti. Nangli ningdo malah slogan kopi slogan sih nangli karbiara rang tengno ke ban pen. Mulit tum tingni udah det. Ano la so slogan lo hempreg long litik sang se ba. Oh, la bang nangli slogan lo mente. Coiners lo. Oh, ane hala no food no shelter po hala helikama na song tumhande. Hala ta party hin pencil la ke chingbai lo. Chingbai se pil hai. So nangli hin ban bang kali bo. Nili personally kali lage. Lage party pensi. Party. Oh. Ate nili bope thallo mati. Ye non ta nili bisa sabangke. Hempreg pachun nang ji pulote. Peaceful and relentless. Sang se pin pen. Ing sam jin pen la pen. Arjap thip pen. Principle pen. Tomon a link ke. Ruling a link ke. Luthap ke chokchelo. Dunke. Hempreg hang bom na to. Lasi halasot ke jhala tuke hili ke order pot. Tumke discourage apan si. La solam ne. Oh, la solam ning chop. La sa. Penangan alam te tham no porlam. Sir, idut silo nangli non la so ta hut. Nangli kopi asai ke claim si nangli menapan biji tibilo. Nili non ke isike nili kitok bom lo. Acha, lo pinito. Lo tok bom lo. Se labang si penangan apor lagi ram pan paklang jima paklang ji diary kalilo nili si fiction tok bom lo. Oh. Karbi Anglong contemporary political upheavals, particularly जितने की clashes dolo between different ethnic communities. Haluso out la pen charchim घटना dolo. Main the charchim घटना fan base si as a whole Karbi society, Karbi Anglong society, political society, and where we all failed. Why this happened? What was the role of ruling party? What was the role of politicians? Ruling party as a whole and also the opposition parties. I was in the opposition. Where I failed? Where the ruling party failed? Where the national organizations failed? Both Dimasas and Karbis. Where the intellectuals failed and where the state government failed. What was the reason? Jela faru munit thina katnang refugee came along dona where we as a society went wrong, both Karbis and Dimasas. So halaso a theme pen nili fictionalized lo hai. Recollect bom lo. Fictionalized pen se ise tomuason. It is not that historical events based on those true incidents. And also there were sub incidents, many incidents. Writing one fiction. Why Chereng Teron had to die? Secretary. Who is responsible? So all those questions. Where I went wrong. Including me, because I am in the politics. I may not be in power that time. But as opposition, what was where I failed? Where ruling party failed? Where Tarun Gogoi failed? And where our armed organizations failed, both Karbis and Dimasas. Because Dimasas took arms for liberation of the Dimasas, not to kill Karbis. Karbi youth, some of them, though I do not agree, they took up arms to liberate Karbi people and get autonomous state, not to kill innocent other tribe. So why? Wow. So that's in really a support. La so putak ke maduta to bang awela. Sila hai la. Kalau ni pikalam lo. Lalu tapi sarpen pini bang ke or ke mi ani lo nang ya kaya lamu penangan नितुम ला ऐसा के सिक्रेट लांदो थंडर लो है क्लास 6 पेन के हॉल जून को बाके तलाबा के नेगेटिवली अंदर ने सर बोले कपड़े का तुमता है मीन पब्लिक ता है ये मुख का के डॉक्टर जंतरों पे के क्लास 6 पर से हॉल जून तुम जून ता थांग थेलो वो बाके एंड नांग ने लो माय रिक्वेस्ट ना हम लो
Pini bang geli tumda kopai kene neli tumla karbi yang long life kelang ver abi ver sa hin pe same isi section tumke ni tumhan da comment section long nang pupu abari matumhan homri damra alang li tumakai lamo rara thengno wan tha pukai ke mata ili tumhan nang pu ver ti la so joini sini tum akai baburong pilong da dam lo nang li colleagues lo ala le pangchu sa holong da dam lo so si penang ana tumlong nili tum homri dam lo nasi nang li phanda kai ki mata buli da tumlang chining tum duk alang li kona si ke doma kosona situation long alang li reng bomma te ko pitong na alang li ke non ke matha ma lai hui alam rata thengno wan long sonte pu kai ki mata ni phanda na pu ni ama sini tum ko pailo rara ko pailo nang li pen nang li kai alamu isi golden moment Thela militum cingki thanlo pot nali phana kero pipa jirsi kan telitum kan long live kela atum han kardom chipira labang so jai me inton poni Nilita kopay lo, kado ko may panabang kay Cardom Pajilo. kardom